Díos miragait agus fáilte go dtí sláinte. Ceart go leor. So, seo piece of ibre iver a hain. So, na hintany fáilime, learning intentions. Iver a hain, by folklore farsing a gum an gurp agus an tláinte. So by folklore farsing, so a very broad vocabulary, a gum an gurp, an curp, the body, agus sláinte, health. Iver though, by me ábalta, abertí a chuma, mother leis an tláinte. Okay, abertí a chuma, abertí a scríomh. I'll be able to write sentences about sláinte, health. By me ábalta bríthre a úsáid, san Aimsir Fháistineach. Aimsir chaite, Aimsir loirach, Aimsir Fháistineach, future tense. Okay? Okay, Lanaraig. Task iver a hain. Féicear an bictúr agus tá folklore nua an seo. Matchall an focal leis an iver. Okay? So, tá cúpla ceann éasca, lámh, cluas, súil. Okay? Agus tá cúpla ceann nua. Okay? So scríb an Gaeilge agus an béarla isteach I de chopléir. Éasca. Iver sin task iver hain déinte. Okay? Now, an seo task a hain freisin, cuairt an ductor. So, ag dulgadí an ductor, matchall an pictor leis an Gaeilge. Okay, tá tinnis fiacala orm. Tá pian I mo bhulag. Tá ma rútín ate. Tá mo grim nivnach. Tá casacht orm. Tá scornach tín orm. Tá slaidan no flu orm. Tá tinnis cín orm. Okay, scríb folklore nuas teach sa chopléir. Agus, bí spree. Okay, so tá cléthe an sin. No, ceart go leor. Fágé sin, leave that. Okay, Lanaraig. Nish, task iver dó. Féicear an seo, léamhhuiscint agus ceistena. Na character in Justice League. So féicear na ceistena. Lé an piasa agus scríb na ceistena. Cén sort scanán é Justice League. Anamnig an séisir character atá in Justice League. Cén sort duine I Wonder Woman? Cad is féidir le Wonder Woman a dhéanamh lena brasléid? Cad is féidir? Cad é is féidir? Is féidir lum? Is féidir lat? Barack Obama? Is féidir lin? We can. Okay, so cad is féidir le Wonder Woman? What can Wonder Woman do? Lena brasléid. When her bracelet, I think. Iver cuaig cad a chahan Wonder Woman a drim. Drim. Cad is bríd a drim. Bhí sé I gut I task a hain. So, cad a chahan Wonder Woman. Cad is bríd a ca. Okay. Iver sé. Cad iad na skillena atá ag The Flash. Iver seacht luig trí skill atá ag Aquaman. Agus iver hocht déan Cursius Cyborg. Cad is leor trí faointe eolais. So, cad é Cyborg? Déan Cursius. Describe. Okay. Anaba. So scríb na freagaí I de chopléir. Task iver 3. Timpiste a chorla dom. Okay, tá bucail an seo agus tá sé ag caint. Balló díirmh, nó díomh, is mise arab. Ghirrtaigh mé me chus dé saithern se caite. Bhí mé gimmert cluiche pelle le me club. Bhí mé ag ri leis an líróid, nuair a gramig céile corc mé. Scríab a studí mé agus thosaigh me chus ag cur fulla. Chur an banistóir bin deláin agus an sin fuair mé siab go dtí an ductor. Ghlán an ductor me chus
go cuaireamach agus an sin chuir sé ucht na raim an gná. Chuir sé bindalán nua freisin. Tá me ag mothú níos fearr a níis. I'm feeling better now. Bonnie an doctor na gramana amach a mórach. Tosóí mé ag gimmert pella a ríis an tatan se hugging le cúnamh day. Hopefully, le cúnamh day. Okay, so ceist 1, 2, 3, 4 agus scríb an folklór nua isteach I de chopéir. Fécinn sin gurtig, céile carach, study, bindalán, gramana, gramig, scríab, ag cur fola, siab, canál. Okay, so sin task 3 on a what? Task 4. Okay, so fécinn seo A agus B. You're going to do as many as you can. Okay, you might have 1 or 2 that you're not 100% sure of. Don't resort to Google Translate. I will know if it's Google Translate and it will affect your grade. So don't chance it. So just do your best. So astrig A, so Gaelga go Béarla. Ghurtig mé mo chus inné. Okay, you need to look at these words. Chur mé bindalán, fake, bindalán. Cobal bindalán, there you go, bandage. Okay, chur mé bindalán ma lámh mar bhí sé chur fulla. Iver 3, scríab mé ma húil agus thusig mé a cuine sa seán. Thug an doctor gramana dom. Bhúil mé mo cheann nuair a gramig mé an búcail sa cluiche pella. Hui mé go dtí an fiachlóir nuair a bhí tinnis fiacala orm. Okay, on a what? Now, the tricky part, Béarla go Gaelga. I had a pain in my stomach yesterday. Okay, 1, 2, 3, 4 cúig agus sé. On a what? Okay, so mahu sin iver a cahar dainta. Now, ag fécint an Aimsir Fháistineach. Okay, the future tense. Fécinn seo. Tá samplaí a gcuineann seo. Féach, bris. Mothig, airig. So we have réimnú a hain agus réimnú a dó. Féach, bris, réimnú a hain. Shula awan. Okay, remember this? And réimnú a dó, mothig, airig. Sin gá shula, 2 syllables. Okay, now let's do a spot the difference here. Fécar, féach agus bris. Spot the difference. Okay, do you notice? Féachi, F-A-I-D-H, brishi, F-I-D-H. Céim fá, leathan agus quail. Okay, so A-E-O, A-O-U, sin leathan. Okay, if the last vowel is A-O or U, it's leathan. If it's réimnú a hain, and if it's quail, it would be E or I, like brish, B-R-I-S, the last vowel. Okay, réimnú a dó is a bit easier because A-I-G-H, sin leathan. I-G-H, sin quail. Okay, so this is just a reference here. You're not doing anything with it just yet. Now, fécinn seo. Scríab na freagraí I de chopléir. So clock the A agus clock the B. So sampla an sin. Much. It's réimnú a hain and it's leathan because M-U-C-H. A-O-U, leathan. E-I, quail. Okay? So much is the verb to extinguish. An muchi tu. Will you? So we have an cheist, an jarafach, agus an diúltach. Okay? An muchi tu, will you extinguish? Muchi me, I will extinguish. Ní vuchi me, I will not extinguish. Okay? So, like the Aimsir Fháistineach, nuair tá ceist ann, tá uru. Okay? But M does not have an uru. Okay? My brother got caught not doing dishes today. Nobody gets blueberry pie before he finishes. Okay? The uru. And then nuair tá sé diúltach, sévu. H. Okay? Ní vuchi me.
ní bhuachaí, MH. Okay, so you're going to try that for ol, brish, con, deal, glán, fog, scríomh, lig, agus mill. And then B, same again, ach raim nua dó an seo. I'm shig. On I'm showy too, will you find? I'm showy may, I will find. Ní I'm showy may, I will not find. Okay? There you go. So sin on what? Now, dúlan brescia, extra challenge. Right, so you have task B, task C, task D. Okay? To bring up the quality and your grade, you're going to select either A, B, C, or D, whichever one you like. Okay, so task A, very similar to what you just did. Aimsir Fháistineach, bríomhre rialta. These are bríomhre rialta now, regular verbs. Okay, so more of the same. Ach an Gaeilge agus an Béarla. Task B, still you're looking at bríomhre rialta, but it's just a bit more difficult and there's more in it. Okay. Task C that's your reference there. This is bríomhre navrialta, irregular verbs. Okay, bear, clush, tar, dain, te, dare, tour, fi, vec, ta. Okay, I would say be there instead of ta. Okay, by may, I will be. By to, you will be. Okay, so this task C is bríomhre navrialta. Okay, aber to say, bear to catch. Okay, so give that a go. Task C. Agus task D, seo on bríomhre navrialta, just a little bit more difficult. Okay, a little bit more difficult. On bear gráinne dwyer an líród kisfella. On merhi gráinne dwyer an líród kisfella. Will gráinne dwyer catch the basketball. Okay, so sin task D. Agus sin A. Okay, on a what? Mahu.